Dia kena ada title. Saya rasa agak kelang kabut sikit je. No, I'm not asking about my performance. I'm asking about your understanding regarding my presentation. My question is, what is the format? Dia lah untuk buat semua ni. Lepas tu kita akan, kalau tengok saya punya report ni, banyak lawatan saya ke College Vocational Kota Tinggi. Sebab saya macam ada minat yang agak mendalam lah within TVET. Dan saya punya final year project pun melibatkan TVET dekat Kota Tinggi juga. So as of now, that is how it is lah. Okay, lepas tu kita akan move forward towards saya punya kemahiran. So Kan senang tu kau cerita tapi the main focus is orang nak tengok kau. okay. So untuk saya punya kemahiran, saya pilih leadership and management skill. So this comes again towards my background and root lah, sebab saya sendiri Majlis Perwakilan Pelajar dalam tak saya boleh macam ni. So saya tak banyak belajar teori lah sebenarnya ni, sebab most of them sebab dah banyak general knowledge yang saya dah ada, jadi saya dah boleh terus proceed. Cuma untuk part teori ada yang saya belajar balik lah, sebab saya masuk parlimen. So student parlimen ni macam persidangan MPP setiap tahun untuk orang report and everything. So it is a new step for me lah, sebab saya pernah jadi peserta tapi untuk orang yang menjaga peserta tu saya tak pernah lagi. So that's behind the scene of that. Lepas tu saya ada buat saya ajar kawan saya untuk jadi secretary macam mana. Ini saya pergi rumah dia buat untuk test saya punya adaptability, sebab waktu ni saya tengah ada debat and everything. Sebab kalau kesetiausahaan and managing skill, you kena macam very general and like cover up all of the scope, either the soft skill ke ataupun hard skill. So ini saya join event. Lepas tu yang ni ada team coordination and task delegation. Ni saya ada lead small group discussion dekat College Perdana. Ni orang yang saya ajar lah, ni orang yang saya ajar, ni orang yang saya terlibat. Ni saya dekat dalam ni lah. Ni laptop saya, ni saya kat ni. Lepas tu ni saya lukis. Ni saya yang print. Ini saya kat belakang ni yang kecil ni. Itu saya, tu saya. Tu saya. Tu saya juga, tu saya juga. Ni saya ajar dia. Ni saya punya, saya ajar dia. Macam tu lah. Ni yang saya cakap screenshot ni. Screenshot ni semua kalau tengok chat ni memang bahagian saya lah. Jadi it shows how I lead my team lah. Sebab buat semua by soft copy. Zaman sekarang kan dah tak bawa form tak? And kalau macam melibatkan form tu, kalau dah online senang je lah. Kalau tertinggal saya email je lah. Okay. Hopefully. Sebab kerisauan dia tahu kan. Takut diorang tak okay ke untuk refill lagi sekali ke. Tapi based on my ability, saya rasa dapat je kerjasama negotiation and everything. So if you understand yourself, kalau kau faham diri kau sendiri, kalau kau yakin diri kau sendiri, kau proceed je. Saya yakin. Dan tak ada apa lah dengan apa kerisauan kan, kau cuma dia boleh risau je, tapi apa yang kau sendiri. Mana tadi format? Saya tak tunjuk ni, cepat. Jangan macam tu, macam mana? Dia kena ada title. Saya rasa agak kelang kabut sikit je. No, I'm not asking about my performance. I'm asking about your understanding regarding my presentation. My question is, what is the format? Kena ada title. Saya fokus buat ini tadi. Memang ini. Thank you, teacher.